Mwamukira chiako nkethi murithire wa Meru TV ugorobonge buthongi bukathabura twina mbere kutukiwa na kanya gautirima na kirimetha yetu ya ntheto goro buthongi ma ntugu ya ithanthatu mweri wa muwanja mwaka wa 2025 kura kunthe watinda urima kirigira ati gutinda bwega bara batinda ndai kanisani bara batinda ngogeni mwanya mwanya bara batinda mantu mwanya mwanya tubuinde kabu watu ogeni kirimetha yetu ya ntheto kawethira bambitani famina Swakemathi. Mwananire wetu wa Mathithi ni Jacqueline Makena rutera ronge Alex na Ramsey bwerekere betu na cheto to chiamberia kagitania ka gatwamberie na ikonenie na governor wa county ya Meru Reverend Mutumanto Ethinkira bethiretu bakiwatana na waziri wa ukaribu andeni Kipchumba Murkomen na bethiretu bakiriunga ntere chetigania West kire maketha ma waka kanisa ya Montere ino gutigira ati kwina mbere kwiwekiruka mabwega na nontu bora bwethiretu bukina mbere kwibuke watwa mbaru na gukenerwa ni akariba gontuku muno na arakinya amenyire ya siasa ithirwe kina mbere kwigwa ikionekana mwandiki wetu wa ntheto MC Mwitonga na ripoti ino iza wanasiasa. Kuna haki ya kuongea, kuna haki pia ya kuandamana, kuna haki ya kujiexpress ama kuungana, lakini hakuna haki kisheria inaruhusu mmoja wetu kuharibu mali ya umma. Hakuna haki inaruhusu vijana, hakuna haki inaruhusu wazee wala wamama kujihusisha na matukio ambayo yanakaa ya ukosefu wa nidhamu ama wa kuvunja sheria ya nchi yetu ya Kenya. Kwa hivyo kesho ikiwa ni tarehe 7 mwezi wa 7, naomba wa Meru, naomba vijana wetu, hata kama tutajitokeza kuandamana na kuongea kuambia serikali maneno ambayo tungependa serikali yetu ya county na pia national government itufanyie, tusijihusishe tafadhali na matukio ya uharibifu wa mali zetu. Let us not chase away investors ambao wako Meru. The other day kuna vijana ambao walihusika kuchoma serious board pale Maua, wengine wakahusika kuchoma supermarket inaitwa Bei Sawa hapa Makutano. Kwa hivyo naimiza vijana wetu tujitenge na matukio ya ukosefu wa usalama, tusiharibu sheria, tusiharibu mali yetu. Tungependa kupanga jinsi ya kusaidia vijana, lakini msitumike tafadhali kisiasa kuharibu nchi yetu na pia kuharibu kaunti yetu ya Meru. Kama governor, kuna mikakati kabambe, kuna mikakati kamili. Tunapoingia kwa budget ya 2025-2026, tukiungana na assembly yetu, waheshimiwa wetu, tumewapangia mipango ya kuwapa kazi, ndio tuwauzishe, ndio tuwakeep busy, ndio tuwakeep engaged, ndio tuwape income kama vijana, kwa sababu tunajua nyinyi ndio nguvu yetu, nyinyi ndio leo na pia kesho ya Meru na pia ya nchi ya Kenya. Kwa hivyo tunaomba watu wa Meru tuhubiri amani, makanisa tuhubiri amani, wazee wa Njuri Ncheke tuhubiri amani, wanabiashara tuhubiri amani, wanasiasa tuhubiri amani kwa vijana wetu. Na Biblia inasema Mungu wetu ndiye anapenda amani, na watu wa Meru ni watu ambao wanapenda Mungu na wanapenda amani, na tunaomba amani katika kaunti yetu, amani katika nchi yetu ya Kenya. Abatu atongoria baratu yukutuburtira ngwithai na bangi bakabwithe michema ni onto yere kwenelete na arora wakwa rwari ya kunya wina kanya ka kuuki ya Meru na kaita ka kinya Meru bakaomba kwithe abe kwira bongwa uone ati okari. Mheshimiwa John Paul tuletera 50 murigarigiri. Asante sana. Yesu asifiwe. Anchi tera siasa itakinya yakinya tote ya twine mwari weto na turombanire asifiwe kubuke akolwe nkirote birere imwari wenu arora auntoma na ntumete kanisa na renge na twainyange na ninderi indatumingwe kwiya waka kanisa inkomenya we kwina haraka na ninkoreta kwiya waka kanisa ya mwanekana shilingi 20. Yetu ni PS ni
na mwireka Ntoboa riboti ino na Gavana Mutuma amwe na atongore bange Kathumba bathie na mbere kwa bake watanira mwanka ukinyana rantere chantu nene kirime chetho kuthite na mbere guntuko na Gavana akere Mutuma thiretu akinyiri na kugate akawatira amwantu makona mishetho na muno gukire biewa biambe umbithi mukiri wa Nkunja no na riboti ino Gavana wa Meru Mutuma Ntwethingia mwana atongoria bangi Kathumba aba kaunti ya Meru ni bakinyete kianine ke murungene kira kiri ntunene wa Ndegeme North ukongwera muthira yo maro yo yusetho kwa akiwa we na thirikari ya kaunti ni bawatete mbaru misetho ye no ntuni kumba kwithire kebethia nduki mbithi kiri ndao kinya cia mbogita narua nkuwirwa muno ni kwithira antu bao yuri kianine ki bakiona michetho bakiona ye wabietu na one bwantu tubatire gutumira leisure time rather than weta gutumira energy yetu especially kiri anabara nini tukenyunya mandawa ya kulevya ani otubatire kuya ku exercise our bodies, ku exercise our talents, to grow our talents na turenda kuromba ndaka sietu gensis both ari na ndaka tugeta guchetha na maiya nara barabarene tugeta guchetha na mwanki tugitha cia lami tugeta guchetha na risasi nitwiye tuchethe na mubira kianine ni tharimi na bena yewa Meru County twina mubango yo kuria talents cia football cia volleyball aina ya michetho yonthe na kinya Meru twina ana bakomatuka kuga baraba twire kuga Meru tutiye wabya michetho ibeye bone manto yara yo karika ndene ya Meru. We are deliberate, we are intentional, and we have a plan ya wukiria yewa bia ana betu Oriwende na wetewe ari na mubango yurabanganite yo Governors Cup yurayo komba kwethira yesethwa na indikire asethi bonthe kabasiumike nda bomba kwethira bayunkuma ire misetho ye bomba kuria twichetha na mibira yiku Meru County ire ano ntubwenu twaburira mibira twaburira net twaburira darts twaburira biothe bia guchetha jua waze gukirukira department ya sports. So count on us. Nitoretete muchetho yura munene kabisa ndene ya county ya Meru yuwitwa Governors Cup. So era timu yenu yithuranire, every team ni ithuranire nituyite mashinani turetete Governors Cup. Keripotera Meru TV kuma kianine ke murungene ntunene wa Ndegeme North mbeta mukiri Nkunja. Bwega tukirekana riboti ya mukiri wa Nkunja tuthintere chia Tharaka na mujumbe wa Tharaka Gitonga Murugara thiritwe akinambere kwa kimenagiria bara abethiritwe bakimeneria Waziri Mugaa na muno bara bethiritwe bakimenagiria Matagete kia Mugaa anara Murugara thiritwe akiuria tongore baba kurekana na Mugaa. Mwandiki wetu wa Ntheto Ndagara Waiguna no guturikithia riboti ino. Mujumbe wa Tharaka Gitonga Murugara na bumerete kuthetera Minister wa Roje na Urithi Murithi Mugaa maruta magegoni maing'ang'i bikwenda kumwendania mwendamo nikenda tunyo tongoria no ntuba kunuthu yao banenkerwa aga kirugamano ararikithite mbiombete gupewa kanya kirio tongoria batakurirwa na bokurutira kari wira iwega thirikari yetu ya William Samoei Ruto no ntuba kunenkera mwana ura atwika waziri mwana munini mwana mwithi kwe bana umero bakwalia ntho ntakumenya haki ya mama ndaberie tukona nabo ona president kathi kumwira akaringithia thakeno au turingithia ndende rwana roni ni roro kurutha Gen Z roro kuringa maandamano mutoro ba represented wa cabinet noyo kogumi abo mukuru tanio abera kuthia kiuga ga ejeje ukana niyo mwega keru kwambi nyo bere Tharaka nithi tuye tukurega na wana bamuringithia inyo wa mbere ngaria
bare ane imbaye ronka baweta marieto ria mbere Mugaa onekana gucokeria bakuririte utongoria ni bagitiga gutire kungigomba kuga Meru tatiga bo akiuga gwa kira muntu kagitani gaka kamakiro kuringana na uruti gwera bwake na batikone akiri bathugania ati baraithite decisions. Jukumu letu litaamuliwa na matendo yetu na kazi ambayo tulioifanya. Kama Murugara amefanya kazi, nyinyi ndio mnajua, si ni kweli? Na kazi yake mtaiona. Na wao mbankuri kuidhambi no kone kiri udhwani atia itiorokeri. Hata hii siasa nasikia mnasema bwana. Umeisikia kuku ekengeleta tena masiara. Oreigwa ngoko yako thata. Etena nkara. Siasa ya siku hizi ni kazi. Ora ombe ake ya kuringa hapa ng'ang'ana. Wa mori imbwethe atia. Roro wako ino kuendelea. Rwa kikimika ruto kuendelea. Enda abati ko ya kuringa sale tena project. Onde mtu mume aguru antobeto. Anda agure okona ankuru egiri. Itora miaka maana yana. Gatatu. Na tuire antobeto itwakinyira kaita omuntu omutunda to menya nambi na masiara. Na turaurere kanta angari. Nambi ndangari na nkono bie atia. Ibabu yake titeoma. Orona mtu akatha angari. Ndangari ne siara. Katuetere tusiare. Tuatia tusiare. Leo tuathorane ndangari na nkano anana mwe. Igwaguna kukumane na nkuja ni irare kuche bajeti ya Tharaka Nithi ma MCAs baraba binganaga nio bakiro kama kuringwa njeki mujumbe wa Tharaka Gitonga Murugara Gitonga tariganire gucokia nkomangwa nayo tigo nonte cokagerio gwara yagira tokathi kuga ina nekera muntu mbecha wona waigwe na thina ciaku soft thina ciaku kana tibu na wona ndina chore bakwa me agwe na echerie bakwa ya egwe ndina MCA mama mare agana chore bakwa me agwe na ai Chwabao wabago ubenye no ura nionda bono menye Gitonga kubuga kamwire ni bwega ariani wathuriro buto kwaragia na ibwega ari no ntuba kundotagira kiroto kiega kirangwitigeria kama 2027 mbusavete mianka 10 kabuga kanchoni bo makire ndakeruka ndituka ngavana wenu utena gitweka kuma gecigo munga kya Tharaka nkiripotera Meru TV rietoka mbeta ndagara waigona Iboiga ndagara waigona nontu bwa riboti yenu na njira inkinyanire kutugirakana riboti ya ndagara waigona no ya constituency manager wa gicigo bunge ya Tigania East nethiritwo akinambere kwigua kiuragia kari utigira ati bakiringa kura cia 2027 bakuringira mutongoria kura kuringana na ngugire thiritwe akirutwa muno agitarira na kuga baraba mabachindirwe abatina onto bomba gutethia kariba gontuku na muno gikathire ngwiche mujumbe wa gontuku mushimi wa mpuro wa bori na arethiritwe akiuga mushimi woyo kwa kagita kamyankere nushuri thiritwe ari utongoria ni na thite mantu makurigaria kirimantu makone na uthi na mbere Adams Muturu wa Thirinja na una ripoti ino kwa mtu ete rai kwa mheshimiwa mpuro akubithia tumantu tutwea au changero rore ndione ngoinda bangita kubithia bu ongo kampuro arere kubithia bu abithia bu mpuro i mtu wa maendeleo na i mtu ena kiao utongoria bukiao achia kiao butibwa ukia kwithira wi mutongoria na utimia wikirwo muciari kana mwana kiao umenye wi mutongoria atibwa father atwirire kwa antu bara bathoma abatina witikio baitwa atia baitwa nkomainjo megana tibo wire ukia kwithira wi nkomainjo meoka nikirwo utongoria utibwa no ntuti na kiao ukia kwithira no kamate mbasari Sunday school miaka 5 mwana onde school atonenya ciringi imwe utiwikirwo muciari urawachia ciringi ana cia kurirana mutuba karara buo utiumwikirwa kiao umenye wi mutongoria atibwa no tibati kwithira witongorakia muciari umwe ana mutongoria umwe ana uraita akaithira ana ababonde iba kwenda mbasari atukwana no babonde no tunana bati uciumbira baraithe iba kinyako mheshimiwa baraithe iba ici manager baraithe ko mtu baici ate kwenda kumenya ni ubanekera bonde no tunto bibio na bia batethia
Anathiritwe kinambere kwigua gitarire na kuga atine kirite mbere cia kugana kiri mantu makonenie na ogima kiri budget ya mwaka 2025-2026 akiuga ati mantu ma ogima makigo magikagirwo bantu anene kiri utongoria bwake. Mwandiki wetu wa Nero Jeff Wagituma na na ripoti ino. Nawe MCA wa Bogeta ya Bogaiti arundranira akiaria muthenya jwa narua ntere cha Kanyakine ari kanisene ya PCA na ugite kiri budget yeje negirite mbeca kathumba kiri ugima bwa mwiri nikenda karikirie mo ya mirandi ya cibitari ithirite kwamite bwega kiri budget yetu itwarokete mbeca some 23 million iratumba uritajo ngugi wa dini yetu. Na among the priorities ira mpete ni cibitari yetu ira itagwe muto kiama health center icibitari tura facelift re na mbeca ji account na thaiji na ndere ndiu kurugura maternity na ntuko itenda aja ngale tangapa na wetu mheshimiwa Mutumanto Ethinkia kenda tumba urugura cibitari ukenda health services jumba ukinyira antu betu ntikwenda antu betu peta kugira ana kuraja ngwenda maternity uruguru kenda bomba utetheka irakui ni aria nkurukia kuga kinya nthuki mbithi akethira akimitegera na njira ya mwanya na kinya kuga akethira akiambiria rwaria na nthuki je mbithi ni kenda bamenya ora bakethira bagitethania na thirikari kire budget you still in fact ite manto ja youth na sports na onto ninge youth ni backbone yetu ingwenda kubera bakaigwa beno ugwambe kirite budget yejaga ingwenda tubanga ni manto ya mibira ingwenda ba support nyana kurethia nguku those kind of small things kenda na bobomba ukara bwega na mba encourage mbere ba keep on trying na non tuthaiji ne gitare youth ingwenda buruba keja tukakarande guru tukaraniria tukaritanana na tukonora tubobokiria kenda bomba kwithira nyabo ba independent themselves ni ara kinya kuga barabara ethirite akithithia na chitithirite chikithira kuitirwa ngugi akethira akithirikiria nuntu budget yeje na tengete mbeca kathumba cha kuthithia barabara ici na kinya kwambiria barabara ingi injeru ya barabara ya kuma mastimene gweta kaira gweta mwanga kathithine mekirite andiko mwanga kaira de secondary school ndenda ubera bukaigwa bwino ogwa ndenda kumijokia kuma una this financial year miumeria kathithine atori bakiringa ethitwe na mara kinyabu ndenda ubwira mpene a little bit of time no ndibo kona barabara ndire njire inkai no ndungugira ndira itanda alitana the small supplementary budget ira turatigeria kidogo na ingwete kia nefi nekinyerete antu na antu babo geta isi bagwiritwe no nto antu ibakumba kuma areas mwanya by free na kwe barabara ira ndondekete buru kabisa ya ndare ne gweta kirima ya ndare ne gweta kari na barabara yu ire permanent itomba kuthuka kabisa na ingwete kia antu bantu rau bagwiritwe sana. Nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam. Emundi watinda maandamano mankobobo na ara kanisani ya MCK Ruiri na ara ntongoria kathumba kuma thirikari ni ya kaunti ya Meru na kinya thirikari nene bethiritwe bagikinya kiri muchango uyu na inara cia chia 2 term thia nambara kwikiona kuwata mwanki kagitani kara tongoria mwanya bethiritwe bakinambere kwa bakere bakiringira thirikari ndebe ribotino tubangani tubuka thani mwandiki wetu wa Ndeto Mwende wa Laibuni. Ni makethene ya kanisa ya MCK Ruiri arari gicigo mbunge kia Bore aratongeria kathumba bacemanitie nikenda kuthambia cia woka kanisa arakiaria ngavana wa kaunti ya Meru Reverend Mutumanto Ethinkia oritie mbeu mbithi kuciabukania na maandamano ya bangi ya ntuko ya sabasaba akibauria kuicirania na kwinyangia into bia mwingi nontu ni woti bo butumika no muno rurira kwina again kiatho kia sabasaba iko kwirwa manto ya maingi ya bangi na most of those activities ile bangi si na criminality in nature na baraba kwenda ku prove a point duru kuthukia biashara cietu duru kuthukia government institutions kinya tukaethi ofisi ya certain linda te muntu roka litambecha itwe ngwa tukuithukia twathukia biashara katukwenga investors barabeyi te bandika na betu supermarket yu ya beisa wera ithirwa makutano
irari na anto 250 bandeki kurita ngugiku thai 250 ni jobless kaba kuromba gavana ngugi, whereas ibarari na ngugi 2 weeks ago mantu na yama no nto mwana watu aidhitie, for example Ason ukawatwa na kesi ya Ason ni life sentence na muntu urawe ukoete maneri na anabawe bate barabareni te maciari anabawe bate barabareni so tugaturia na bantu tafadhali kinyagethira kwina thina kwina better way ya ku discuss mantu ya unaturia solutions ta tongeria rather than ko misuse anabeto beta kura. Nkulukia bunge ba kaunti ya Meru batongoretwo ni mumbunge wa Bore Ndindikiri Mugambi ni basiumiritie na kuwata thirikari nene mbaru bakiwa Rais William Ruto na nkerwa kinya wekanya ka kwatha tamu yelo yora barabange kinya boba thite kwa ni statement yakwa unde thirikari ne na nonto ango bujwira ndaumana ntumbochwa bitikirie ni kale wau 2027 ya kinya tukamenya nata tukaria. Wakati wa siasa ulipita, kweli ama uongo? Wakati ule tuko nao sasa ni wakati wa maendeleo, na I keep telling people na inkaran kiwanka uga maendeleo ijoja gatuma na beto bona ngugi, maendeleo ijoja gatuma constituency yetu ekura. Dila kibaki ari president ode mundu etawa wanta apa orare ko ewe kanya alikidira President Uhuru Kenyatta itoije dina chawe toije muleni toije matama ngemuno ilo mundu rama wa wanta baba ngi kinyamoi akare 24 years and so on and so forth nande unoe nawe kanya kawe alutengwechi ya kinya 2027 tumweke ni mstari ne tuweke maendeleo yawe nyume wetu ni mdole na kubwa kweli korogerwe ntuko kadhaa angajua terejo mwe angajua torerwa roje ebu ambelie mwitia na ndendo nyakyo torakari kwanza twendera bioro bibietire bibideri na ndo re twambelia gwita ite twakinya egoro rinto de na ngotubo kodide otubo atokaimba ende nyato tidiretia muchingi so anko murombe ito antobeto mwena subira hivyo tu muongoja hiyo vitamu ishe muangalie Mark vile mmeambiwa na mheshimiwa mtoto wangu Mark yule ambaye hata pita hiyo mtihani twende nyumbani nyana ikarambu nete kedo tengo ya romba gwita na kedo wewe nyinge bombe yangu ngembiti yangu ange kaenete. Nawe mumbunge wa Gembe South John Paul Mwirigi na ukirerete wa RCS wore mimitheka lentore kufanya wewe ukipewa nafasi ya kuundumu katika kazi wewe uende uharibu kazi yako, usituletee makasiriko. Sisi tumeweza kusimama na wewe, tukaweza kukuchunga, tukaweza kufanya lolote lile kuhakikisha huko katika kazi, lakini katika ile kazi umeikanyanga. Sisi ambao wananchi wameweza kutuaminia na kazi yao, tupatie nafasi tuweze kuwaundia kazi ambayo walitupatia na yakabo boteani. So ankwenda kwenda mbakashi yetu kwa gatumerwa muntu imweji na nde mbacha chiana kaishia na family yewe na aton abonekera mbacha bure ende bugaita kuranto kana bwithia barabara bugaithia police station yeji no twaja bakabishia bamwenda akorwa babonde ibo bagwetwa ke police station yeji ria na nde no babangita kwithia rojo tafadhali shetani ashitwe babangite nyagweja kujukia kutonya supermarket ne chetu mwambie kae nyumbani kwake Kedri College KPS bora da baraba mete area age ito ya Mount Kenya EPS 15 kumage EPS 50 CS baraba mete ntora age ECS omwe omwe CS banana kumage CS 22 Dikareo na tukerwa unge more important number 2 kenyeje te muntu wetu waja te muntu wetu waja tumuwate tumukarie na tumuwe foundation bumenye tutura tuwete cousins beto baya baindera tubasikumete imana tema
thini gitare tukinyabo batwatere ndakera batwatera kaumanwe. Kiripotera Meru TV kuma Bore Mbeta wa Mwende. Iboiga mwende wa laibuni nuntu bariboti na njira henkenyaniri kuna riboti ya mwende wa laibuni gatuonera kanya gakumagaruka ukujia ruwa ni utikali kuraitu uchokera kengo tuinambere kwa tukendelea na Meru Meru TV ugoro. Nwethiritwo gichwana aria ukagura mabati ya kuimba nyomba yaku na stairire kwenda Duralong Mabati Factory Limited turi aje ni ondobu waku nitwendagia mabati ja rangi mwanya na ja mithemba mwanya ta Duralong Tile, Box Profile, Durahome kana corrugated, Duralong Roman Tile na magori ja kuguna mukojo waku. Beta wa Muthomi kuma Duralong Mabati ni operations manager arengende quality control officer. Duralong Mabati tubwetha cia mabati ya mithemba mwanya mwanya na rangi mwanya mwanya. Kuna rangi ya blue, charcoal grey ni ringi mbingi orowici. Tubwetha cia no accessories yayo ya ridges, tunaona kinya misumari na rubber washers. Tuita mabati yetu kulingana na ithimi bya nyumba yeku. Mkoroki netukamataira ateja betu mabati mwanka mochi Duralong turi Isiolo barabareni ya kuerekera Isiolo Airport. Kumenya manto nkoroki toriongere bichine chieto kana toringere dimo kukurokera 0110 581 292. Duralong Mabati Factory Limited. Tested, approved and trusted. Dedea turataukirwo ni umwe wa endo betu nitujuragwo ni kithiki kuringika kunene hamwe na nkoji cia nkoro gwitikira wendibu mwathani Murungu. Hamwe na bo nitwambairia kuibanga kubate aria muthia na rugendo do ndwambairia ja Cool Breeze Funeral Home ijineo mogenjeru Meru iria iri mwekano jo barabara Kirachene kilomita 3 wake kuma Meru National Polytechnic barabareni ya kuerekera na Nyuki. Cool Breeze Funeral Home nitojanaga utungata tabo gweka meri na kugeta postmortem na mareijeto ni ja kuguna mukojo waku. Turi na gontogo kunene na kotheru gwa gweka meri gari cha ukamata meri na kinyama thandoko nitoboraidia na kumeria baria bataukirini endo bao na njira ya kubaridia mbere ya tutirothora na kirombero gietu. Turi na parking ya kongana, restaurant na minimart aria ateja betu baurukaga beterete gutungatirwa. Kumenya manto nkoroki toriongera ubichine chieto Kirachene Meru kana toringere thimo gukurokera namba iji 0798 715 653. Ubichi chieto irugoragwa mathaa 24. Cool Breeze Funeral Home, for services you can trust. Iboiga tukoinambara kwa tuicho kagira kaire murithiri wa Meru TV kuendelea na ndeto cia Meru TV
ugoro nara tukithina mbere na ndero chetu wamba batunisha na kunangwa kwa tukibwele tubukina mbere kwa bukimenagiro nara ntere chegembe nara ende ntubobo kuonekana kuina mbere kwigwa abo kitabarikia muno ntubura bwele tubukira takinyawa gagie bo kalientere ino mwandiki wetu wande tumukiri wankunja nowe na ripoti ino. Ni athenjeri bangai amwe na atongoria ba kanisa ya Mutharani Apostolic Red na Thuwande Gembe North kaitana karaba umirite na kumenera manto ya wamba bo makanisa bakiwekera anto barabatonya makanisa-ine na kuiya itabia kanisa untu bubutethera bobwaya bakiringanithia na karikara ya kanisa yo uraya unirwe na yomba kwethire kiyo into buranki ariria ciari betu no ntubo mwathani Murungu ankobera bariria na bao na Murungu abaye moyo kurombera ana nikenda Murungu amba nikubasinsia na mwana akorari na moyo moya basoke baririana kwetho abaki ya ndene ya kanisa no ntubu abaritana kuri otumiro bubuye a youth barabateta kanisene Murungu borombera Murungu buye kanisene endei Murungu na bosense tavia no ndo baraba unu ya kanisa ne anto barabendete kuri otheri asiari tugi nafasi ya kwariria na baba yetu uyangera ndukembe bara bakomba kwithra baenda bakaeta ikolo byubya kuija nya kanisa nyankaromba tu pastors na anto ba Murungu bete ambero barombera bonoke kenda Murungu atoma baritango irambe ya mnya kuna kanisa ikintu keke sana iwinye ilana enderi kwo ende ore une basokete nkatho inene kirenga bana mutumantu ethingia no tuboko baudira intabinge bya kanisa ye birabiyirwe ende bakwabo ni bawiretwo ntubonene na bakomba kwethia baitethia nkuma ya Murungu na mbere ya Murungu no mweya na atumite atonenkeranga bana wina kiao no kombo kinyelwa no kumba kuthikiria na akathwandia kanisa na akabwithi na wiru atena mwana onda no muongo no ntuti kawaida iromba retu kinya na ntuko inkai watu kumatariki 19 mweri wa ina ntuko ya Jumamosi utuko wa nizetu ni yombe ko ndiriza iraito ndiriza rara na kuma ntuko u anababe to bayuthi bataina tunaumiri la nusu utemu ndo ina kono ndo bionde bya bibita public address system kana bionde weta na tutaina kuma ndugu dito so yangaba muno ndo ba mutuma ndo vinja ngaba na weto rolombe tu ndo bionde na biao bya tu bionde bya system zionde to mutuma ndo vinja Murungu akutharime akuongele inya no ndo bagorika na nyumba Murungu no bukinya Murungu akarika na family ku na njeku no ndo bangwewe tatia warita kambo ni boya muno no ntobwa mwesimiwa ndwethingia botorikana na byombo bibieto turaite kwanjeri kinya mutandao na ndero kasi turomba thiringi mwe tomba ko ntobya kanisa lakini bokuona mwanga na rwe mwesimiwa na ombe otorikana atura byondo ore mwe ndwethingia Murungu uratora moyo nkomotharima ndre mwekoro waratanya Kiripoti na Meru TV de kanisa ni Apostolic Red Mutharani Thuwande Gembe North Beta mukiri onkonja Iboiga na kagita karaendero kwerekana ukegwa kwena maandamano ma Sabasaba no arira waziri wa Ukrebwandeni Kipchumba Murkomen athetoki na mbere kwa kemeneria yontweke na mononkruki ya kiuga kana kiromba abitha baukaria utigira ati bagutetheria kuona ati intobye mwingi bitina mbere kwegwa wiki yawa mwandiki wetu wa Jeff no tubangirite ripoti ino. Kuna maneno ambayo yamekuwa kwa muda iliyo hapo wiki moja mbili ambayo sasa watu wamepata tabia ya kutangaza kwamba wanafanya maandamano kulingana na katiba kipengele ya 37 wanasema kwamba wako na haki ya protest, ya demonstration na picketing. Hiyo ni haki ya kikatiba. Lakini mimi nashangaa sana hii demonstrations ya siku hizi hakuna amani ndani, mipango yote ana wale wa kupanga wanapanga tu vita, kuchoma kotini, kuchoma police station, kuchoma administrative units. Na mimi nashangaa sana kwamba hiyo ni protest ya aina gani. Na mimi nimesikia watu wengi wakiongea yenye wanaongelelea peke yake ni polisi.
wanasema polisi hajafanya hii, polisi hajafanya ile. Lakini wale wanatuletea shida na wale wanatumia violence kufanya siasa ndio ambao wanaharibu nchi yetu. Polisi hawako katika siasa. Polisi sasa wanapata kazi ngumu kusimamisha wale ambao wanatumia fujo kufanya siasa. Mimi nawaomba wa Kenya, nawaomba kwa heshima na dhati, tuwakatae viongozi ambao wanatumia fujo kufanya siasa yao. Turudi katika siasa ya amani. Siasa ambayo viongozi hata kama wanashindana wanasimama mbele ya mwananchi, kila mtu anauza sera yake, anaondoka. Mwingine anauza, anaondoka. Mwananchi ni mwerevu, atajua atapigia nani kura. Kuhakikisha kwamba mwananchi analindwa, mwananchi mali yake inalindwa na nchi yetu idumu kwa amani. Ama mnasema nini kwa watu wa Meru? Mnataka tuwache nchi watu wachome maduka? Tuwache nchi wachome police stations? Tuwache nchi wachome makotini? Sisi tumepewa jukumu la kisheria na tumepewa jukumu na nyinyi wananchi kuhakikisha kwamba wananchi wamekaa kwa amani. Na mwananchi yoyote ako na haki. Ako na haki yake kufanya maandamano, lakini ikuwe ni maandamano ya amani. Ako na haki ya kusema, lakini maandamano yenye unaenda kuchomea ndugu yako duka yake, kupora mali yake, kuumiza mwananchi wa kawaida. Nilienda juzi baada ya ile maandamano ya Wednesday. Nilienda mahali inaitwa OTC Nyamakima bus station na nilipata wamama wengine wajane wanalia kwa sababu mali yao yote imeporwa na ni mali ambayo walikuwa wanauza na wamechukua loan. Wewe unafikiria huyo mama mchane akienda nyumbani analia? Huyo maskini akienda nyumbani akilia, wewe kweli utapata amani? Kwa hivyo tuko na jukumu ya kusimamisha mambo kama haya. Na tumeambia polisi wetu ya kwamba tunataka police stations za Kenya ikuwe ni police station ambayo inaunganisha wa Kenya na polisi. Watu waishi kama ndugu na dada kwa hiyo police station. Watembeleane, ikuwe na community policing kati ya OCS na ofisa wake, wakuwe na uhusiano nzuri na wananchi wa sehemu hiyo. Na nyinyi wananchi mkiona hata askari pale ako na shida namna hii, anataka apelekewe ndizi ama apelekewe nini, mnatembeleana. Hiyo ndio uhusiano nzuri. Askari pia wakuwe na information nzuri na wananchi. Boyega Ken Paul umwemu wa Karina Arantere Chekiago nethiritwe ya kiromba barabara cha Guntuku kwikithondekwa gitaria kuga ati barabara cha Guntuku itio kurukirika ni kuthukanga. MC Mwitonga nawe nacio. Paul Marete ne ombete kwithirwa agitamburukia ugambi bwawe aria ombete kwithirwa akeresera mathina jaraba gukurukira ndene ya Kiago na omba kwithirwa akiromba kinya gavana ombe kubarika na gitene riri nikenda bakomba kwithirwa bakithithirwa barabara iria ciumbite kwithirwa cinyangite. Iboyaga akariba Meru County bitwa Ken Paul Marete kana gashikiri kuma Kiago ward ida contested the election ya 2022 na kiama ya tatu jibebe arenda ndago kombo Kiago kuma kombo ne ba maskini lakini tutombere kumeka na ronde ya Meru kwa rianto ba Meru nkeberaga kwina manto jama gijendete ndende guru yetu mono ituye tariki 7/7 kwina kukatha kwina manto jamba ko jendete ndende gurune tumenya ati anto parabe na biashara no jabatwe ko kedo tuketho tuki street tukienda managa tumenya parabe na biashara ne atanoshia na roshia ne ankubeto na ne awantis ko kedo tukaje demonstration in the street tumenya biashara yetu imenyaga mugate jora jumaga ndene biashara ira juja kiri batwe tuna right ya kuandamana lakini tuka pickpocket tukaribu mari janto beto wajaire nkiuka ka pole kile anto bakia wala mpumete nto bagoto mtu mwa wetu jawe mwenda nshamba wale my great supporter kikura to arike 2022 na nyadha ito na strategy on how to win the 2027 elections nkibora kanto bakia go bukageni ogwa mibango turarayo na nyadha iji ndina uma 2027 you are going to save Kiago tukabwita mundune tubulete werone no ndina uma jara mwenda raragia no yonda arungamirite na nkire yesese Kiago yanda endaga nteita gwita no tobwa ko ndete tutedia ntoba Kiago na nkiromba the current government of County Assembly of Meru itabu supported hapo enda go make changes in the county tuna mwenda nchamba we stood with you
mono ke mpumba kuromba kene tumba kunenka respect kire mwenda nshambo ro atotugere kuna shibitari ri ara itawa gashoro yako kuma 2021 mwankatha yetarugurwa na tika gutiko kikireo kira kiurite ake ni the resources ni ya ritingoge na ndawa ko tuburomba ndiromba mutumia ndo ithinkia the county governor Meru ketha kuombeka tafadhali tegera nture yetu kiago sibitari ya gashoro ni yakirwe ni ojurire kila kitu iko kila tukwenda kiturendo tunenge daktari nurses na clinical officers getha bareo kana nyetho imend labs ni kenda bumba tumba kwa njira kugwata services yare pojere nkiromba barabara cietu ya pathetic tugategera murengo oneria mimbi MCO eto ari okiago kinyetho ata supporter the impeachment ndiromba tutegere barabara cietu ya pathetic mono barabara kuma mujwa kuna mwanka getie mwanka metongo barabara it's impassable na it's under the county government of Meru konda romba ketho kombeka tafadhali ya governor na kuinyia go kunene muno tutegererie we gwetu ututhire barabara hu pojere nkiariria kwena sibitari to akija dispensary twaromba turi akariba kija no to in Kiago ward totena ene dispensary ira china shake tuna ira tuna shake tuna dispensary kati totena health centers twaromba to akija dispensary no left indicator to another level of health center ni kana tomba kusabwa ntobara nangisho gyankatho kire MCs ba Kiago na jambo zaga kuthirwa nkigura mbeta MC Mutonga ngekuripotera ndi bene ya mutindo kangangi management Boiga noe mutongore wa mugongo nethire twagitarire na kuria mwingi gutigira tiba kwebandikithia kiri mutatira wa SHA kengo bakego bakigunekana ugima bwega bamwire nkurukini athire twakiuga ati utungata bamwire ndeni ya machibitari monde ma mwingi botina mari na antwende bakuthi nambere kwa baitungatagira na njira irankana. Kujiandikisha kwa SHA hailipishwi, na ukijiandikisha unajiandikisha bure, alafu ukijiandikisha unaenda kwa hospitali level 1, level 2, level 3, level 4, unaenda pale unatibiwa na mtu asikuulize pesa yoyote. Nataka mnisikize kwa makini. Mtu asikuulize pesa yoyote, kwa sababu sasa tumetoa pesa ya serikali na tumeambia kila hospitali mwananchi akikuja atibiwe, sisi kama serikali tutatoa pesa ya kulipa gharama ya ule mwananchi amekuja pale kutibiwa. Alafu ya pili, pale kwa SHIF tumesema ya kwamba pale kwa SHIF mtu atalipa kulingana na uwezo wake. Wale wako na uwezo mkubwa watalipa zaidi, wale wako na uwezo wa chini watalipa pesa kidogo, wale ambao hawana uwezo kabisa tutawalipia kama serikali ya Kenya, na tunataka tujue ni kina nani. Tunaelewana? Hapo ndio nataka tuelewane kabisa. Unajua tuko na mahospitali wako na ujeuri. Mwananchi anaenda pale wanamtibu, alafu wanamwambia lipa pesa 200, 100, 300, 500. Mwananchi, kabla hujalipa pesa yeyote, tafadhali eleza serikali ya kwamba nimeenda hospitali fulani wameniuliza pesa, ndio tupambane na wao. Iboyega ntubwa riboti ino na njira enkenyanire kuna iboyega go matu tubakainambere kwa bakebandikira yekire mutatira uyo wa SHA kengo bakainambere kwa bakewatagira utungata boyega bwa mwiri ntuyaro ya Jumathatu ntuwere kwero ni 77 nkiumagaruka muri thiro Meru TV kinambere konge kwiraga ntuweno ni ntuwere kwerekana ni ntu ya kuandamana ntukomenya webangite atakegwo kathi barabarani kwegwo kiandamanaga lakini iboye ukainambere kwigwa ukirikanaga ati wera wa Kristo bwengarama na buzarendo kinyabu bwengarama
kogu kagita karo kubanga kuthinara barabarani kuandamana menyothi kwenyangi into byaitha menyothi na mbere kwigukirutha mantu mara matagirite na ikengo gutigira ati ukara bwega lakini bukombekana bururi ngwetia na ukara ya kuthima andamano niema Kenya nweka ina mbere kwigwa ikiendelea kawithira bambetane family zo Kimathi mwananire wetu wa Mathithi ni Jacqueline Makena ruterwa rungi Alex nwe mwerekere wetu tikathi kuraya Jerry wa Cheupe na yete na mubango wa rumuri rwa siasa rara bwega.